Ngiyabonga kakhulu kumlaleli woKhozi FM ngokungamkela njengoba kade seshilo umphathi uZandile ukuthi sasingazi nathi ukuthi abalaleli bazosiphatha kanjani bazokwamkela kanjani lolu shintsho. Yebo basamkela kakhulu and into umlaleli woKhozi FM ayenzile wavesane wabuka umsebenzi kuqala lo muntu omuhle awenzayo kunokuthi abheke ukuthi yena uphila impiloni udla hloboni lefruit uphuza hloboni wamanzi udla kudla udlubi uyabona. Ngiyambonga umlaleli woKhozi FM konke indawo la siya khona uphuthatha siphathele utshana sibupha utshana njalo uKhozi nginala ama awards enginawo nje ngenxa yokuthini yoKhozi FM nomlaleli ngaso sonke isikhathi. Ngikubonge nawe tshata ukuthi ngakufica emsakazweni usihlele usukhona isikhathi eside umqatshi ubomvunza umsebenzi oncomeka kakhulu ngoba wathi ungena na ngo2003 kwaduma izulu angithi lisaduma kuze kube imanje kodwa lokho angikaze wangenza ngafila ngazizwa ngumuntu omncane khona ehlelweni. Uyangishiya ungiyekele ngenze into yami wakwazi ukuthi ngafitha kanye khaxa angazi noma intenhle noma intembi yini lena ukuthi angikaze ngisho ngelilodwa ilanga saxabana mina nawo sangabona angahlambe besikhamba manga mhlawumbe sikhohlisa mhlawumbe ngakutshela amaqiniso angazi akazi kodwa ngelilodwa ilanga saxabana angifuni ukuqamba manga kwasabe sathi ukuhlukana kancane for iminyakana ngakukhumbula and then sabuyelana and then nakho manje silana I mean abaphathi bethu abakhona abaphathi bethu abasegoli ozakethu abakhona kubo bonke ozakethu ngiyabonga kakhulu bonke kusola ku Lady D umroza usigemeza Kings Fiso Zimdola Zeal Pindi P nonke ngiyabonga ngendlela eyisimangaliso drama nomfundo wonke umuntu go Dolly ngayinga act ngayinga act 1 minute after 6 bazosicolela bandle emakhaya ngiyabonga kakhulu kukho konke the real Selby Mkhize ku Facebook at this is Selby ku Instagram at this is Selby ku Twitter for okugcina ngci emsazweni uKhozi FM. Bye bye darlings. Khabazela.